Asanibonani babukela emakhaya, libito lami ngimuzi wakhe eBhibo ngikhona la kuyo-ke Mpumalanga Yethu TV ibambisane nayo-ke inkomazi parliament. Ngicela ngamnakethu la bhuti mphathi. Ngibingelele balaleli basenkomazi nebahlali basenkomazi lana sithe kuto vertical uthi bahlali basenkomazi lokuningi sidawuva ngamphathi nathi la sitokhona kungenelela khona silekelele khona. Commander morning. Commander morning. Mphathi elimkhulu sikubingelele ubingelele babukela emakhaya ukuthi ngubani wakabani. Ngiyababingelela bonke babukela emakhaya ngimekusolwa kaShongwe ngiku-AMCO nge-union ngingu-chairperson wale branch yala RCL Malelane. Mhlonishwa lomkhulu ake uchazele kubabukela emakhaya ukuthi ingabe le meeting lebenayo namhla imayelene nani and nivumelene ngani futhi? Lana sine national strike yakashuga. Sihlulene tukwethu ingcoco temiholo nemcashi wethu. Ngabala ukuthi yonke ishuga industry vele so kwasilidela kule strike lesisikuso namhla lilanga lesithathu sukela sacala ngemsombulu siyachubeka naso strike sethu. Mhlonishwa ake usichazele kancane ukuthi ingabe baphathi from day one bathini until manje? Simo lebesikuso sukela sicalile le strike asikabi sihle especially kubaphathi bethu labasiphethe ama directors ngoba bebangafuni ukukhulumisana nathi sebagcine bacontravena lemithetho ema picketing rules le bese sinayo and uma sikubuka futhi kwananayo iconstitution yase South Africa bayiphulile uma sikhuluma ngema bill of rights ebantu base South Africa. So namhla njengoba usho mphathi ukuthi ngi-day 3 namhla ingaba namhla nivumelene ngani? Kuleli langa lanamuhla kubonakala iway forward ikhona ngoba i-invitation sesiyitholile leya bargaining council sekuyohlalwa phansi kuchubeka ngetingcoco temaholo. Simpumalanga Yethu TV siyafisa ukuthi konke kuhamba kahle Mhlonishwa. Nathi sime lapho ukuthi tikhalote basebenzi ngathi tingavakala lapho lesiya khona konke lokhu lesikhala ngako kufike kulungiseke siphindze sibiyele emsebenzini. Asibonge Mhlonishwa. Babukela emakhaya le Mpumalanga Yethu TV ebambisane nayo-ke inkomazi parliament nginemnakethu la Mhlonishwa. Ngibingelele kakhulu ligama lami ngimi Sifiso Sibonga kaChuma ngingu-chairperson we-UWASA la Malelane RCL. Njengoba ubona namuhla la langa lesi-3 sicale ku-striker so si-striker nje ngoba mcashi ubeke i-offer ya 5.4% etafuleni nasibuka lo 5.4% incane kakhulu so that's why ubona abasebenzi bangaphandle baphiketha ba-engage ku-strike ngelenza ukuthi le percentage nalibuka kude emehloko lelo ndawo mntu komholo yabo. Mhlonishwa le strike ngaba sokucala kule company? No, le strike lesi is a national strike. So it's a national strike so uma ucheck ama-sugar industry sina 15 ma-companies esinawo la so onke lama company ayi-15 a-engage to strike so that's why it's a national strike ka-sugar bargaining council. So siyacala umnyaka kuba ne-strike for ama-wage negotiations sigcine kuzala lo kwabo 2014 so bese sigcine kuzala kakhulu so one of the reasons lesiphushela ukuthi sithi ku-strike neli percentage yoba ngichazile ukuthi incane kakhulu 5.4% incane kakhulu. Ushito Mhlonishwa lo sukwanyalo nalo ukuthi namhla is day 3 ingabe nivumelene ngani namuhla? At least namuhla because besolo sikhala mcashi bengafuni kulalela ama-issues nema-issues lamaningi kakhulu la ngawabala kuze lishone ilanga so mcashi bengafuni engage nazi njengobona abasebenzi la mcashi uvale ama-tuck shop uvale ama-clinic asina access njengobona bazivalele ngathi sivalele wokeni la even emande kude so kuningi kakhulu lana kodwa sikhala kakhulu ngale HR yethu lesinayo la RCL futhi Malelane so kuyabonakala kakhulu ukuthi lo mcashi esidila nayo umcashi lo arrogant kakhulu mcashi lo ngacabangeli umuntu omnyama so ngiloko kakhulu so njengobona namuhla ama-development labe khona so besihlangana ne-bargaining council kusasa siyakhuphuka mina lo mixo loPhumalana Nick lo tawungena la wefaka sabe sikhuphuka siyorepresenta bonke labasebenzi for umcashi ngoba bathi kune-offer lafuna kuyibeka etafuleni. Babukela emakhaya njengoba ngishito muva ukuthi le Mpumalanga Yethu TV ebambisane nayo-ke inkomazi parliament sikhona la vertical tebahlali tebasebenzi njengoba ishito mphathelana kokuthi yebo basayitafuleni bayohlala sifisa Mpumalanga Yethu TV ukuthi bahlale kahle etafuleni kube nekuvisisana konke kuhambe kahle basebenzi babuyele emsebenzini. Babukela emakhaya njengoba sishito ukuthi sikhona la kuyo-ke i-meeting labe khona yayo-ke ikhampani yeshukela. Nginamhlonishwa la uchaza ukuthi ngubani wakabani usuka kiphi ikhampani futhi Mhlonishwa? Angibonge msakathi lo ngingakuvuyela nje ukuthi igama lami ngingiNikho Ndima national president of FAO ngibe ngi-chairperson la eplantini we-FAO union.
Mhlonishwa ngeva lana bathi meeting namhla senibambe kwesi-3 ingabe ize ibambelele kangaka ingabe yini inkinga mphathi? No, inkinga ukuthi umqashi uye wabaleka etafuleni la khona bekufanele sikhala khona ngemaholo ebasebenzi. Umqashi beka offerisha 5.4 5.4 lo uma ubuka thina la sime khona sime ku 13%. Siye sa compromise ke sibasebenzi sa compromise ku 13% saya ku 6.5 umqashi wam rejecta lo 6.5 sabuya ke saya ku 6%. 6% bekuyi proposal ya commissioner ke lokwende kwemqashi akazange wamthatha 6%. Kungako nje sithi 6% akasekho etafuleni because uma ubuka inflation currently inflation is sitting at 5% and uma ngabe uniketa abasebenzi 6% ngabe lokho kuyoba kusho ukuthi uniketa abasebenzi 1%. So sikuvete kwacaca ke ukuthi noma nje kusasa sikhuphuka nema comrades labaqhamuka ku UFAW UWASA and AMCO comrade Maxwell na comrade Juma. Sikuvete kwacaca ke sikubeke kwacaca ukuthi 6% is no longer on the table. Basebenzi sebaphumile baba ngaphandle. Qashi sesamniketa lithuba ukuthi nangi 6% angamthatha. Walile ke so sibukela okungqono kunaloko msakazi. Mhlonishwa ngibute nje kancane ukuthi lithemba likhona kini ukuthi vele ndake niwine etafuleni ukume kanjani? Lithemba likhona ngoba umlayetho losiniketwe basebenzi ukuthi masihamba kusasa uma umqashi angafuni ukumithana nathi bakubeke kwacaca ke basebenzi ukuthi sibiya la kubo stoba reportela bona vele seba acceptile ukuthi bangaphandle and bawalwela amalungelo abo ngoba basebenza kuyo lemboni bayibona iprofit lento yakulemboni so ngeke baze bavume ukuthi baqaphathwe kulemboni especially simo semnotho the way singakhona khona manje elaka offerisha komqashi njoba ngisho ukuthi offerisha 5.4 uma ubuka inflation njoba ngishilo ukuthi inflation ihleli ku 5% kusho ukuthi offerisha 0.4 and uma ubuka 0.4 asingilutho akude lo ngakwenda nga 0.4 kungako sithi umqashi akaqala ukukhuluma nebasebenzi labakhicita iprofit labakhicita bakhicita iproduction for le company akaqala ukuhlonipha abasebenzi bakhe umqashi. Babukela emakhaya le impumalanga yethu TV bambisane nayo ke inkomazi eParliament kokugcina ke Stova umphathi wayo ke inkomazi eParliament ukuthi yena uthini ngaleli saba. Ngiyabonga mhlonishwa. Thank you. Babukela emakhaya nangu umhlonishwa umphathi wayo ke inkomazi eParliament sesitova yena ukuthi ngabe lakhe ligalelo lithini Commander Morning thina ezinkomazi eParliament ihlangana lemele bahlali lenkomazi sishaqekile ngokuva leti khalotha labahlali njengoba basibekela dona sifikile thina manje la so thina eziParliament siyocela wonke umphakathi wasenkomazi asivaleni indlela lengena eTSB with immediately effect so that bathi khona kuthathela basebenze enhloko ngoba kwanyalo uma babavalele igede leli 1 elinye lisathi liyasebenza sho ukuthi labantu into batendaka bathathela enhloko so thina as from tomorrow njengoba sesiqalile namuhla we start closing all the roads that are coming through to TSB. Commander Morning babukela emakhaya le inkomazi eParliament siyabonga sithi salute.